Tumaini bado lipo. Haijalishi unapitia magumu namna gani. Endelea kumtumaini Kristo Yesu atakayeondoa yale magumu na kuwa mepesi. Ayubu alimtumainia Kristo Yesu na zile shida alizokuwa nazo zilitoweka. Ukisoma Ayubu sura ya 1 mstari ule wa 13 hadi 19, tunaona Ayubu alipitia shida, watoto wake walikufa, mifugo yake ilikufa, watumishi wake walikufa. Na ukisoma Ayubu sura ya 2 na ule mstari wa 7, Ayubu alipitia majipu, mwili mzima alipata. Lakini shida zile hazikumfanya tumaini lake alitoe kwa Mungu. Aliendelea kumtumainia Mungu. Aliendelea kumwabudu Kristo Yesu. Na Biblia inatuambia kwamba ukisoma ile sura ya 42 Ayubu na ule mstari wa 10, Ayubu alirudishiwa au alipata mibaraka mingi.